سلاف جماعة برنامج ما هي بالشيخوان بو موي خلاقة كنا بجبالي ام دنو قال يوريزوني آخر بو موي دقيقة أجنكو بالي ام دي خلاط كن جهولا كابتن أحمد ام دي موي دقيقة بسيارش تك درست برا كلام دور بي وشي مدرسة؟ عاشم مدرسة قاعة عاشم قاعة تو قاعة الشروط أو قاعة شونه الحمد لله واسمي فرقه شدش خوديته الحمد لله كلش تبونه شو لك يا ويدك تتكي وانت نوكي عاشولتم بس شو قاعه وانا مو بس قاعة بس قاعه يعني بله لا بجبل تو ساقط دي تمام نجاشتي مراد اخو تا برنامه ميدي مونه بومچک شلوغه بده شلوبك بو مو دقیقه نه بجبل تمام دنوكا داس بك تمام شو لك قاعه چه لجوانی لا جوانيا لجوانی شو لقيت كي از دکانو ترکس تا شد كنا ترك شوتو دکانو ترکس كنا يعني شلون جلو برقانه بله انت نگشتی مراد آخرت برنامه میدیدی مونه از بوده شلو بکم بو مو دقیقه نبجه بله دنوکه دست بکن شولات الفيديو چیه؟ کاپتنیه؟ بله نبجه بله تو خسارت بیش جهول عفونی نه زباده کو عفو مال میدن یکی کو بله مال میاد چانه باشه زبار ثاني جواب تماشا برام تو بو مو خلق یکی کار داخل ايه نبجه بله ايه برافو ما دست بکن كلام برا شولات الفيديو چیه؟ كابتن من السعودية مساعدیه نبجه ابراتو خسارت چانه باشه باشم قال سپاس بس برو هم بو موی خلق یک بسوش نگی بله نبجه بله تمام هم دنوکه دست بکن برو تو ای خواه بله اوه نبجه بله تو خسارت تمام تمام شو بتماش خیلی